Ape sanam ko johar gi niya YouTube channel re ape sanam ko pe atang daram chok kena sanam ko segun johar te niya YouTube channel jadi bape subscribe kada khan do subscribe tabon pe jemon hajuk kan video karena update pe nyama jotokon marang re jahana gapal marau lahare dalam mitin video nyel cek pia okar do pe bujau dare a je masi ko okoy ko do Christian kana ko unku jion re cek lakana huyuk kana unku do ko khed chok kana nonde bon nyela dalam niya video nyel thai tabon pe ar ona tayom bon gapal marawa dorom sastor ce emene dai oka do niya video bon nyel kada niya do Tripura khon kana Tripura state khon kana ar unku do Tripuri bhasa teko sering dako durang dako menkhan bon nyelek ko atu pataren hor ko okoy do unku birud re menak ko unku ko he kate nukua okata do mander se sadharan ko banao kada tirpal kote mak kote ita kote ona ko rapute takwa ar nuku ko khede kwa menkhan nyel dabon nuku petier hor kwa Biswas abo bon nyel nyamda cek laka unku jahat tina unkuak oka benau kat ko girja ora ona tirpal te ona ko reput te tekwa ar ko joto ko jinggal sanggalet tekwa en reho unku do Ishwar baba ko sarhawe kana nukua abo petiau tihin bon nyel dare kana tina petiau te tina moj te unku ko sarhawe kana Ishwar baba ar Bible ce emenda ona bisay te dela bon nyela Mati 5 reya 11 और 12 जुदी बन पढ़ावा निंकन मेंदा निंकई मेनदाय भगन गिया पे इंग इयाते होड़ को खेदाव ले पेरे आर को खेद ले पेरे आर अवड़िया ते सनाम लेकाना बड़ी अपे रेयान को रोड ले रे रस्क पे और हुलसो पे एंते अपे कुड़ई दो ढेर गिया सेरमा रे एंते नोआ लेकागे अपे लहारेन को नबी को खेद चलेना निया उकटा सांताव से खेद चो निया दो बाइबल रे एम कना आरो जुदी अबो मन नेला पहिल पत्रास 4 रे 14 नोंडे मेंदाय मसीहा nyutum खातिर ते हेनोस्ता अचो कान खान दोपे भगन गिया
ente thonok ren ar Ishwar ren jiw do ape rege thambaw kana. Ar sarigi abo nuku rebon nyel nyamda je Ishwarak jiw do cek leka tham gedi kana. Unkuak mander ko reput eda, unku cetan re dak ko nyuruk kena, mak ko nyuruk kena, ar enreho unku do Ishwar sarhaw re patiau re menak ko ar Ishwar tina mone muruk kate ko seringai kena. Tihin abo ten ho one ongkana he padawa. Tihin manwa abo ko henos tabona, manwa abo ko khet bona, menkan abuak patiau cek leka menak tabona Ishwar re. Ce ningkana परिस्थिति जदि abo ठेन हे लखाय तिहिन abo nuku leka patiau bon tahan daड़ेआ से abo onde khon bon dad farakoa dela tihin abo nuku lagi bon kojonga abo lagi bon kojonga jemon abo ho patiau bon tahen ar sanam somoy Ishwar baba bon botorai sanam manwa khon चे लका पौलुस से मेंदाय मनवा बोतर खन दो Ishwar बोतरान गी भगन गिया दला निया को नेल कते आलोबन खतबदा मा बीच कम Ishwar बन पतिया मा आर Ishwara राज लगी बन सपड़ा मा निंका हेनोस्ता खेत को हे पड़ा मेनखान आबो दो नुकु नेलोक कान थोड़ा गान होड़ गिद्रा हो गिद्रा बाको दड़दा आबो निया वीडियो रबन नेल दाड़े गिद्रा हो गिद्रा बाको दड़दा सनाम को अड़ी मौज ते रस्कते को सिरिंगदा मने मुरुक कते को सिरिंगदा चेदा जे उनको को बड़ाया आले रेन Ishwar दोय बंचाव लेया आले मेनते तीन आबो नुकु ठेन कोन चित जंग जरूर कना नुकु पतियाव नेलते आबो पतियाव को केटेट जरूर तबना Ishwar रे तबे हे आबो नुकु लका जहां तिना गे हड़ को खेत बन एन रहो आबो Ishwar लगी सिरिंग बन दाड़ेआ।